Wangapi tuko nao kwenye uwanja? Wanegi Ruoth mankoro ni gigi ni 10 kabisa. Lakini wako na wokovu zaidi ya miaka 13. Toka bikanya koro de Nyaka 100. Miaka zaidi ya 15 kuendelea juu. Warukuti kwa igamia jela kwa bia Kenya. Wokovu ijamaliza miaka 100. Inua tu mkono usirudishe chini. Kama uko na miaka zaidi ya 15. Umeshatoa ng'ombe ngapi? Yule anatoa ng'ombe ndiye arudishe mkono chini. Yaani imani ndio unaona. Hapa imani tumebaki tupu. Sema makoni. Na hii ema upande huu mwingine ndio ngilia. Tumebaki na wawili watatu. Amen. Amen. Utokinya saiga parga bi. Kutembea na Mungu miaka 15 Kati mbele. Ikielekea zaidi. Yule fauni diario kendo. Hapa tu kwenye uwanja tunapanga wawili. Mungu ungechirni watu wasaidia kutoka Septemba. Hapa kuna ujazuri kama tumetembea na kujaribu kufanyia Mungu kazi. Aje igapaka vita. Wale wa miaka 15 Uchakuti na bali gimani. hebu wainue tena mkono juu. Ngamo pesa temo se choko Nyaka no chakuti ya saina nora malko 100 kadhi mbele ndo gibade mali. Yule ambao pesa amezanya zote inazidi 1,100 abaki na mkono juu. Ndani kanibeo. Hapo pia hakuna. Kwani begoro Nyaka ni jaki tiyo Kenya lo choko magira malko mbele. Hadi uanze kutolea Mungu kama unaweza sanya ifike 1,100. Tiyo sadaka ukenti. Sio sadaka ni ile unatolea Mungu Ndio upalofu mbele. Kani betinga mutingo bali. hapo kuna yule ambaye amebeba mkono. Ha? Yereko. Wapi? Yoni bati yereko. Kiende mkono. Nyai dore yega. Tileno. Nani? Amesemia Nyasaye. Ile umeshatolia Mungu. Utako ringo nipo kungono mara moja. Amekimbia kwamba anatoa zaidi ya hiyo kiasi. Imoro na punjo raje bunga beka. Kuna kitu nilifundisha mzee Abel. Piny Ruoth mora mi bedo ne jaadira Konyi. Katika mfalme umekuwa mwaminifu kwake na kusaidia. Kado bedo na Piny Ruoth kuo. Hata kama ni mfalme wa kuiba, Bedo ne jaadira na umekuwa wa haki, kapoko cha minyako Konyi. kabla ijakula itakusaidia. Jadi mwenye manu ya bedadia. Wangapi wanakubalia kwamba Kata pananga mo yero belo. ni yule tu ambaye amechagua Pudi bedo ne belo jaadira mo ke mal. akikuwa kweli kwa dumba na hajakuwa inamsaidia. Nyaka to kama ubwenyo ruwe kode. Lazima ifike mahali mlibishana nao. Sama podi dware mapodi chiu ne uru probera. Wakati ambao umekubaliana umepeana inakuwa chunyi ka titame. lakini ukatae Kuni anyapira ndo kuruka mimi. unasema mtoto wangu sitakupa. Ambe kuna dogi. Mimi pia nabaki na Piny Ruoth mora mi bedo ne jaadira ukikuwa wa haki katika kila mfalme Konyi. itakusaidia. Amen. Amen. Gimoni ya wacho ni wasete mutiyone Nyasaye. Kwa nini nasema tumejaribu kufanyia Mungu kazi? Pap maja dungo chako go. Uwanja ambao mzee alianza naye Okay, dwar pau yua. haikuhitaji uwanja wa watu kulia. En pau kwan. Ni uwanja wa kupiga hesabu Elrok mar par. na kufungukiwa kwa mawazo, Ka itigike timo. alafu unafikia kwa kutenda. En na pau timo. Ilikuwa tu uwanja wa kutenda, Nikech kiwuyo kamacha sababu mtu akiongea vile to winjore ne jomo setimo. inasikilizana kwa wale ambao wameshafanya, To winjore mayot ahinya ne jomo pok otimo. lakini kwa rahisi kwa wale ambao hawajafanya. Koro en rem maduong' e wuodh jomo wa. Basi ni upungufu kubwa kwa wale ambao wameokoka. Jaduong' owacho wach moro. Mzee alisema jambo Ayubu 35 matin abere. katika Ayubu Ni ka in ng'at makare. ukiwa mtu wa haki, Were gimimiye. ni nini unampea? Ere gimoyudo koa. Ni nini anachukua kutoka? Gimbele tawacho ni bedo ni makare konyo mana in iwuon. Kwa haki kwako inasaidia wewe Mede mwenyewe. kamano. Kata bedo ni mokare inyo mana in. Ama kutokuwa wa haki inakudhuru wewe mwenyewe. Koro kipenyo no. Basi kama To walikuwa anakuonga chung. narudi na simama. Ere gima Nyasaye yudo koa e lweta. Ni nini Mungu anapata kutoka kwa mkono wangu?
Kitata sedo kwa elwete. Sababu mimi nimeshapokea kutoka kwake. Be uyudo kwa elwete. Na je, yeye anapokea kutoka kwangu? Amen. Kurele kama lach kabisa monege winji gilala. Basi ni upana unafaa kusikiliza kwa undani. Nobiro tami dongo. Na kenye takuzuia kukua. En koso winjo. Ni kukoza usikilivu. Kaito en koso winjo momed gidie. Na kukoza usikilivu ambayo imeongezwa pia na ufukara. Chadhie kanisa moja. Nilienda kwenye kanisa fulani. Omine ang'wen ditedo na lunch. Wamama 4 wanaenda kunipikia lunch. En lunch ma dio diambo nyoro. Ilikuwa ni lunch ya kwenda jioni, ile jioni. Akono gini kiny saa 4 wang'. Nikamwambia saa 4 kamili. Ase chiemo nikech saa 6 aonge. Nafaa kuwa nimekula sababu sitakuwa. Koro yeuru joma ditedo kik ulos chai to ulos lunch. Sasa wala ambao wanataka kupika msitengeneze chai lakini mtengeneze lunch. Lunch nano bende kik uol gwene pi uwang'. Hiyo lunch pia msipike na maji, mkaushe tu. Amen. Amen. Kura de saa 3 gi dakika 45. Nikaenda saa 3 dakika 45. Ayudo ka kuon pok ochiek. Nikapata ugali jaiva, Gweno pok ochiek. kuku pia jaiva. Sida namba 1. Shida ya kwanza Mana afwenyo. ambayo nitambua, Unabeka mwana bich kitede kenda di. hao beka au watano wanapika. Nitala mtani kikenda. Wanapika mali moja. Kuongitedo kuon machiek iketo piny. Wanajaribu kupika ugali kwanza wanaweka chini. Imuro pugwen iketo piny. Wanachemsha maji wanaweka chini. Akoni mae momi udeko gitedo. Nikamwambia hivi ndio maana Ubedi umechelewa. kende adek. Kama ungekuwa na jiko 3, Achiel de muro pi. moja ya kuchemsha maji, Achiel tedo kuon. moja na kupika ugali Achiel na moja ya kukaranga mboga. Amen. Ka chiemo bire mesa. Kama chakula inakuja mesani, Bedo ka en gwena di. inapatikana ni kuku moja Maji abich tedo. na hao watu 5 walikuwa wanapika. Gimedo gi chapat moko matin. Wakaongezea chapati kidogo. Kura puonjo gini ya. Sasa anawafundisha kwamba Gima biro tamu udongo. Kenya itazuia kukua En ka jopiero abich oriwore gimoro achiel. kama maskini 5 wamegawanyika kwenye kitu kimoja. Jopiero abich oriwore gwena di. Maskini 5 wamekuwa kwenye Madewego jadhier madwa piny mondo rwak wend lo tem. patikana wachua mkara mmoja mara Onyo kutani kwota. angerudia kwata. Amen. Jambo winjore kanyo. Amen. Wasikilizana. Akoni ka kuro wapogore. Sasa tunaachana. Ere ng'ama dhi gi gweno? Ni nani aende na kuku? Ere ng'ama dhi gi chumbi? Nani aende na chumvi? Ere ng'ama dhi gi nyanya? Nani aende na kinyanya? Uno dong' gang'o? Na mwenye nyumba anabaki na nini? Kech gima ji oriwore Nyasaye miyo ji share mopogore. Sababu kitu ambao watu wanakusanyika Mungu anapatia kila mtu sehemu tofauti tofauti. Gini ng'ato kende ma Nyasaye chungo kende. Kama cha mtu mmoja ndio Mungu anasomea naye peke yake. Koro wan wadwaro ne kata ka ionge go Tulikuwa nataka hata kama una, omiwa strungi hebu tupatie tu kungi maonge sukari. bila sukari, Wabiro madho ka chuny waler. tutakunywa na safi. To ka Nyasaye moro waodi Lakini Mungu akitukutuma kwako, ok wana madh strungi dire. hatutakunywa na Nyaka limbe mar ariyo wanayudi chak. Pondo kuom jowadu lakini ukijificha kwa wengine ibiro siko kidhier. utazidi kuwa mfukara. Amen. Ibiro siko kidhier. Utashinda kuwa maskini. Nikech Nyasaye nigi weche moko. Sababu Mungu akona maneno. Wachne moro nayude loko manyien ng'ama nigo piyo piyo. Neno lingine nilipata katika fungu kile mpya. Zakaria 8 matinda 6. Zakaria 8. Ineno ni ukinyalo kwa wera. Hapa neno ni ukinyalo. Unaona huwezi karibisha wageni, hata mimi naona huwezi karibisha wageni. Ineno ni ukinyalo gedo. Wewe unaona huwezi. Nyasaye be neno mane ukitima ng'o. Anaona huwezi. Nyasaye neno makaki neno. Mungu anaona tu vinavyo Emo leo. miwacho ni otimo ne ng'ato kaka dwaro mar chwe. Anaifanyia kila mtu kulingana na vile moyo wake uko. Anu Nyasaye manyalo du. Mimi Mungu mweza yote. Mungu sungore ni. Anajionyesha kwa kwanza. Ko giku mitalo ni ya. Akifikia kwako anashuka kwako. Oni gimatemo watu neno ni ukinyalo. Kenya najaribu kukwambia unaona Ya haiwezekani. nene manakaki nene. Nami pia naiona tu vinavyo leo. Amen. Amen. Bobi njore. Nasikilizana. Dongo yote itaka man. Si ni rahisi tu hivi. Kwa kaki nene kaka Nyasaye ne. Vile unavyoiona ndivyo Mungu anavyoiona. Wani joma neno ni chokro ne kunyalo resani. Kuna wengine wanaona hivi mkutano haiwezekani saa hii Ma okibiro. na hawajakuja. Wani joma neno nyalo rema kata pesa ungi. Wengine wanaona inawezekana hata kama kuna Dunkure huru mudebi. na sijui inaishi. Joma neno ni nyalo Nyasaye neno kodgi. Wale ambao walikuwa wanaona inawezekana Mungu. Kau neno no nyalo re. Walikuwa wanaona inawezekana. Amba neno no nyalo re. Mimi pia naona inawezekana. Kata chake go mena. Hata mkianza na omena. Kodu neno no nyalo re. Na mnaona inawezekana. Abdu bire bia kodu kama nyaka wajie. Mpaka Kau neno ni okonyalo re. tunaona inawezekana. Mwe mumi udi moko kwa melento. Ndiposa nyumba nyingine imefika kwenye Ngaro nyadia malko ngene no ndikoro kamuge ni pesa na rumo koro kanya. hapo pesa yangu imeweza. Sasa ndiko kama nika kujue. Ameanza kuridhika. Nyaka chingi chake na ndikoro tanyalo chunga die. Mpaka wakati wewe unaweza kunuka nianze kujenga.
Yoma kama ni rahisi tu hivi. Kwa bango wako kuni kwa Nyasaye mninge. Baada ya kuokoka unafaa kujua kutafuta Mungu na mjue. Jikunitege kondanitege kako cha. Katika eneo zote vile alivyo na livyo. Amen. Amen. Angi watu moro mainya. Niko na neno ambayo inani. Madu na kale ambayo nataka nipitie. Wane giko mariga. Tuko katika mwisho wa mwaka. Jadi Mose luora. Wangapi ambao Mose golo chiwo mariga. Wametoa matoleo yao ya mwisho wa mwaka. Kwa golo. Chunya tusiuyo nikechi Yesu nyoselo. Yesu no lo gani. Edala na. Obiro. Yo wuto ginga. Kijati Nyasaye Miluongo ni bodo kaka. Oh. Koro ni chunyi nyo woyango. Gikmone ga chiu Nyasaye gikoinda. Adwa ni wach gi. Nataka tu iseme Gik moko ngi ngi nyabiro kata gik achiel. Material market enge achiel. Gwena achiel. Chamo ko bapa. Ganda kubade. Kochoki tano git pesa gi. Ikijumaliza zote inafika pesa ngapi? Baba. Nanga kono kembe yo. Hebu piga hesabu yote haraka. Amen. Kuru rema chiel nyale. Sasa imebaki moja. Amen. Chiwo matoleo mitimo mar giko higa ambayo inafanywa mwisho wa mwaka. Amen. Akiani. Mimi ungata chiela tembo watu ngati. Hebu nipatie mtu mmoja nijaribu naye hii jambo matakufanya. Muri ya labisa. Mai chipa mar giko higa. Huyu ndio matoleo yangu ya mwisho wa mwaka. Wawinjire? Amen. Amen. To yalo biro karana din moro mar yala be obieka. Karana moro mandiko gik michoko. Katibu ambao anaandika penye inazanywa pia akuje. Karana moro biwa. Mmoja tu akuje hivi. Oh. Jeremia ariyo matu proga bi ditindi kikibeni wange wote. Amen. Amen. Kuru dinoro yala. Basi pepo imetuma yala. To niketi yalo wae kanisa ma Uyoma. Sababu yala imetoka katika kanisa ya Uyoma. To mai wangwa dinwa mar Magani. Na huyu ndiye macho yetu Magongo wa kanisa yetu ya hapa Gongo. Kuru gimora mora magolo. Sasa chochote ambacho nitatoa Yala leme. Yala anayombea. Oeno ndiko. Na huyu anaandika. Donge. Chiwo te mwagolo gi kose ndiki ngama dhi kodgi. Na matoleo yote ikishatolewa nani ndio Ndika mkano gi. Teni yala andova gi. Yala anawachia. Amen. Ado ni winja gi ye kabisa. Atakuuliza kwa undani. Gima miagolo muma. Kenye nilifanya nitoe Biblia. En nyathina moro fuo. Kwa mtoto wangu mwingine Uwoke yudo E. Ametoka E anapata A. Kindo wach momi achiwo gi chiwo. Kuna mbona ambao wanatoka dhambi. Kindo wach momi achiwo. Kwa maneno ambayo nimefanya nimetoa Kod chiwo. na hiyo matoleo. Ere ma yala tero ne mesen. Ni gani inapelekewa Chiwo. Wach to enere pok ne wach modongo modhilame gode mondo timre. Wangu basi matokeo yake anaenda kuomba mlimani ili tendeke. Karibu wawinjore. Amen. Nasikilizana. Ere pok ne Basi sehemu yake kaka janabi kama mnabii mowuwe nyime ambao ameongea mbele yake. Mafuno ene modongo. Yeye ndiye amebaki na wewe. Makapo nyathino dogo medo beno mofuo. Hiyo mtoto akizidi Kwa daune biso. sasa lisho pata somewa. Yalo moko be kata luru digi miyudo onge. Kwa nyingine hata wakitembea hakuna Ebe gima no yudo odi onge mungu gimi yudo onge. pia hakuna. Unapata. Wao ndio Ebe gima no do timonade. Emo mi ibe gimi yudo. Ndiposa pia kuna kitu unapata. Yomo kamana. Awiji Nyasaye. Misigo moko tinda tichura na. Ndio basi jabeba itanimbwa na uweje kuwa. Unataka nilala mlimani Pokna ne soda. lakini matokeo yangu ni soda. Misigo mimi atoromo kama. Mzigo ambao unanipatia inatoshana hivi. Samoro kumoringo dhiu gikeno. Labda penye amekimbia amefikia. Samoro kunya duoge lweta. Labda hawezi rudi katika Amen. Amen.
Owachni ma anani Jeremia laro. Hili ndio neno ambao Yeremia na nani wanapokonyana nao. Kisomo Jeremia Anania gi Jeremiah. Anania na Jeremiah. Kisomo Jeremia 28. Ukisoma Jeremia gi Jeremia 29. Na Jeremia 29. Israel ni lweny mar higa 70. Israeli wako kwenye vita. Amen. Amen. Higa 70. Miaka 70. To janabi moro osebiro piyo. Na mnabii amekuja kwa haraka. Wacho ni ya. Anasema Bangi gariyo. baada ya miaka 2 lweny ni orumo. hii vita imeisha. Ditedok thuolo. Wote wanakuwa huru. To Jeremia kabiro. Lakini Jeremia akikuja anasema baki miaka 70. Ekalo ni norumo. Ndipo hii vita iishe. To gilaore. Basi wanakimbishana. Amen. Amen. Tukwame poroga boro na wangi. Tusianze na wachikri kuonde moko madwaro. Wacha turuke mahali ambao nataka. Poroga boro chakini aboro. 28 tuanzie 8. Jonabi ariyo laro keri so pio pio. Nabii wawili wanapitana harao. Yesu mkono. Asomaji. Jonabi machon manokuongonwa. An kod in nigi koro weche maricho kuom pinje mang'eny. Kod pinje mag ruodhi madongo. Mana weche mag lweny kod masich piny kod tho maduong'. Janabi makoro wach ni kwe biro beti. Kanotimre kaka wach ma janabi owacho. Gikanyo no janabi nong'ere ni adier. Wengado wach ka jana sai. Kate maneno kama Ni adier ni tujo. Ika ukweli. Owacho janabi makoro wach ni kwe biro betie. Kanotimre kaka wach ma janabi owacho. Gikanyo no janabi nong'ere ni adier Jehova noore. Mano wach mar Jeremia owuok e dho Jeremia. Hilo neno ambalo limetoka katika kinywa cha Yeremia. Koro janabi moro biro dalani. Sasa mnabii mwingine amekuja kwako. En miwacho weche te nyime. Yeye ndio umesema maneno yote mbele yake. Kuni wuoda nyara. Unasema kijana wangu, msichana wangu, Wach mitimoni. kwa yale ambayo umefanya, Nyasaye nochung' kodi. Mungu atazamama nawe. Jeremia wacho ni ka weche go timore. Yeremia anasema kama haya yatafanyika, Ng'ere adier. itajulikana kweli Nyasaye manoore. kwamba Mungu ndiye alimtuma. Koro ken wuotho choko mwandu. Sasa sio tu kutembea na kusanya Gike ng'eyo ni to gik moketo ni Nyasaye be Nyasaye otimo. mfikie ya kwamba yale ambayo mnaelekea Mungu, je, Nyasaye anafanya? lonyore. Sasa Mungu anajitolea. Kuna to kuro kabiro. Mimi sijakuja, Taoro jonabi. lakini nimetuma wanabii. To mano wach ni kwe biro bet. Na yule ambaye atasema bali itakuwa, Makwe obet e na ndalone. itakuwa bali katika wakati huo, Wanayiere kind jowargi to wamiye duong' ni kare Nyasaye noore. tutakubaliana kwamba yeye ndiye alitumwa na Mungu. Amen. Amen. Wach ni katindo matin. Hili neno tukirudi nyuma kidogo, To mano wacho moro 10 adek. Manoa anasema jambo katika 13. Ndio mano wacha binti paga dek matenda paga bili. Uko yudi. Yubura man. Sasa mano paga dek matenda paga bili. Yubura. Ndio kama Noa nowacho ni jamalaika mar Jehova. Nyingi to ng'a. Maka weche ni osetimore, dwa nyal miyo iduong'. In miwuoyo koda lweny mosesandane. Wewe ambao umeniondoa juu ya hivi ambao umenisumbua, Mosekelo na nyiero ga chaye. ambaye ameniletea kicheko na dharau, Ibe kona nyingi. nawe pia niambie jina. Aserumo gi joyala, aserumo gi ji. Nimekutana ubiri, nimekutana watu. Wach ni aselamo ni asegolo ni chiwo. Ile leo nimeshaomba nikamtolea tulivu. Iti ya kanye. Wewe umetoka wapi? Miwacho na biro nyuol to higa 10 gi wiye pod anyuol. Niambia nitapata mtoto na miaka zaidi ya 13. Ka gimiwacho ni otimore. Kama yale unasema itafanyika, To wabiro yudo thuolo mar duogi mondo wami duong'. tutapata nafasi ya kurudisha ili tupatie utukufu. Mede gi wach mondike Jeremia cha. Ongeza na neno ambalo imeandikwa kwenye Janabi mokoro wach kwe. Nabii mama ametabiri ya Gimo wacho no otimore. mama amesema ifanyike. Gikanyo no Hapo imiye duong'. anapewa utukufu. Kitu wach ma nyathino osechano Manoa gi chige maka ng'ato udan bukre. Sababu neno ya mtoto ilikumbua Manoa na mkewe kama mtu angejitokeza. Kama ndo yugi kuro nyuol. Sasa penye imefika mtapata mtoto. Onoko we wach no mayot kama. Hakuacha hiyo kwa njia rahisi. Amen. Amen. Narukanga wan gi jogo Nyasaye. Tuko na watu ambao kuna dini ya Mungu hapa ndani. Mungu huyu alienda kwa watu kurudi kutengeneza hata chai. Jogo wiye dika man kauti ngari manu. Wangapi wako na deni wa hiyo mkono? Nyasaye huyu kodi ndalo chandruo. Mungu aliwaongelesha wakati wa shida, Kalo chandruo no. akapita hiyo shida, Oko timo wach Manoa. lakini hajafanya maneno ya Manoa. Obi.
Alienda chief. Negidhi nyaka ndalo Yesu. Walienda hata wakati wa Yesu. Yesu alimwambia jo apar. Yesu alisema mlikuja wadogo. Chiko ni kanye machiele maduogo. 9 wako wapi? Ni mmoja tu ndiye anarudi. Yogo yuti ngane padi. Wale wadeni wainua mkono juu. Wakale kingere. Ndio watu wako wengi. Yomo yogo no sip ndok dagi. Ndipo anasema hospitali watu wengi. Amen. Aya koro winji wach man lit kabisa ngama puko chulo gowi. Sasa sikia makali kabisa wala ambao hajalipa deni. Rapar mar chik mondo ngadhi kama chielo. Kama mtendo wa Matendo ya mtume. tendo Mambo ya nyakati. Rapar mar chik koso Ewana ndia maber. naenda tu vizuri. Amuona wacho niya. Adi. Rapar ga bora, rapar go chiko. 19. Kendo nobedi ni ng'ato ma ok owinjo wechena ma en owachi kuom nyinga an adwaro wachno kuome. Amen. Dongani koro nino rego. Amen. Dongani koro nino rego. Hapo imekazana kidogo. En obedi ni ng'ata moko winjo wachna ma janabi no wachi. Kila mtu ambaye hajasikia An adwaro wachno kuome. itakuwa hii maneno kwako. Kiketo chachi piny. Kiweka cha yako chini. Owacho ni nyithindi biro somo. Anasema watoto wako watasoma. Kae to kiwinjo be ok gisomo. Na hujasikiliza na hawajasoma. Keno wach janabi mano wacho Nyasaye biro penjo. Sio maneno ya danabi Mungu atauliza. Achiel kan ngiyore. Mungu kama hapo unasikiliza. Wach no nokawo polo garama Ilichukua mbingu gharama mondo lose, ili watengeneze. kete ijayalo, Ndio kwa kae to or ka chiliel moro. akatuma kwenye mjani Be fulani. wach ne chiliendno Enda umwambie ni kata odong' chien hata kama mbaki to nyuma. an maori an Nyasaye Mungu ambao nimekutuma mimi. abiro chung' kode. Nitasimama naye. Kae to dhakono dong' ka wuotho gi Nyasaye to podho. Yule mwanamke ambaye akitembea Mungu anataka. Nyasaye wacho nadwaro wachno kuom dhakono. Mungu anasema atatafuta neno kwenye wewe mwanamke. Wanachiel moro kawre kale. Neno moja ambaye amekataa kushinda kupita. Jayalo achiel nowacho kamoro to joka. Yule mhubiri alisema mahali. Donge no kawan gi gowi mang'eny. Tunasikia kuna deni nyingi. Tene momi antie weche moko mokawinji mag ogejwa. Nipoza kuna maneno mengine sisi nikisikia Kwae nikafanya tija piny tadhi atim ang'o. natoka nikijiuliza niende nifanye nini. Chiemo nchane chokruok moro. Kuna wakati nilikuwa kwenye mkutano. To an ema puonjo saa ang'wen Mimi kama. ndio nafundisha saa 4 hivi. Nyasaye opuonji kabisa. Mungu amefundishwa kwa undani. Moloko chuny ng'ato to wang'e oneno gimonego tim. Akafungua macho watu wakaona Kenya nafaa kufanya. Kadhi e kanisa gi to kona ni Nikienda kanisa yao akaniambia Nyasaye luongo Nyasaye matiyone. nishaita Mungu nikamtolea. Tiluongo ng'a? Niliita nani? Aluongo ng'ane gi ng'ane. Niliita huyu na fulani. To gin ema wechegi nokonyi. Na hao ndio maneno yao ilikusaidia. Weche manokonyi be iwachonegi ni wechegi te manokonya. Na mambo ambayo tuliwaambia haya nilisaidia. Mae chiwo mana ayudo. Na hii ni matokeo ambayo nilipata. Koro weche mana winjo manonego timre ka be utimna. Sasa yale ambayo Koso gin chiwe magikawo. ama umechukua tu matoleo. Kakone ni chipi nolala. Nakwambia hiyo matoleo yako imepotea. Nikech wuon wach manokonyi ni yore. Sababu yule Jocham chiwo be ni yore. yule ambaye anakula pia ni mwingine. Pap be ni yore. Uwanja pia Weche adi? Pap ma Nyasaye nowuoye ni yore. uwanja ambao Mungu aliongea niko. Ng'ama nowuoyo go bose dok thurgi. Mwenye alimuongea pia Jacham amekuwa. chiwo be ni yore. Yule ambaye amekula pia ni Koni mwingine. mari nolala Hiyo chutho kawo. yako imepotea. Wataka nawe kamano? Ni ngumu tu hivyo. Wataka nawe kamano? Ni ngumu tu hivyo. Nobedi ni ng'ama ok owinjo wach manowach kuom nyinga. Yule tu ambaye atasikiliza An adwaro wachno kuome. toa hiyo maneno kwake. Nyasaye wuoyo dalani gi weche mang'eny. Mungu anaongea kwenye boma na maneno mengi. Amen. Aya to kisomo Jorumi Ukisoma to wacho wach moro 11. inasema jambo katika 11 Kae to wakal koro wadhi. tupite tukienda. Nyaleko kwan ka yudo ni gin adi wuoth mama. Ile hesabu umepata ni ngapi? Yino ka biwegi. Italiache. Kada bro duga kata dipar. Nitarudi hapo hata kama mara 10 Dalani be ang'eyo. na kwako pia najua. 11 por gariyo. 11 ya ndogo 21. Omiyo par maber ng'uono mar Nyasaye gi gerone. Oger gi jomopondo.
to ong'wono ni kisiko e ng'wonone. Ni samora mora ma Nyasaye timo ne ng'ato ng'wono. Kila wakati Mungu amefanyia mtu neema, Mungu ne kama negirade. akamtoa penye walikutana, Moluoke molose. akamwosha, akamtengeneza, Moduoko chiane kuome. akamrudisha yeye nyaka kwake. Maibu winjo ka Nyasaye moro to giromo. Na yeye pia amekutana na Mungu, To wuotho gi ng'wono no kama. anatembea na hiyo neema hivi. Chike na chiel. Sharti ni moja, Par maber ng'wono no kumbuka vizuri hiyo neema kod gero mar Nyasaye. na ukali wake Mungu. Niko kisike ng'wono. Kama utadumu kwenye neema Mano timni kende donge ng'wono. ambao ulifanyiwa na Irado gi gero mar Nyasaye. utatoka na makali yake Mungu. To Nyasaye ger kipodho. Na Mungu ni mkali kama Nisegi kediel. ulishafika kwenye Ka chipi to kawuni dokie gweno. leo hii unarudi kwenye Nyasaye ger kodi mono jayandi. Mungu anakusudia kushinda hata mhubiri wako, Kichidok piny. sababu unarudi Mungu. Na neema nayo Hebu penyo gibuta nisike ng'wono. ni nini imekataza kushika hiyo neema? Kichindala mo nego kawuno ore chilia. Sababu ni bomba ambayo inafaa kutumwa. Indala mo nego ore nyathi kich. Wewe ni bomba ambayo inafaa kutumwa. Indala mo nego ore ng'amoko so chiemo. Inafaa kutumwa nyama kwanza chakula. No secha kutingi mali. Sababu alianza kukuinua. Ngata mo sechope ng'wono. Yule tu ambaye amefika kwa neema. Amen. Amen. Ang'eyo ni kawuoyo kama to ntiji. Nikiongea hivi najua kuna watu Mane. katika umma Mano sechope ng'wono. ambao walifikia neema. Kwenye sakiwe ng'wono. Sema juu ya neema. Wana bilo ng'wono ni mati. Mimi ni onja neema yako. Maloko radechi. Na nikakuwa kama Makima hiyo chando. ndio leo ambao watu walikosa. Nyaloro gi. Unaweza kuma kwangu. Samanya dok piny. Na wakati ambao nirudi chini, Asene nurem. nimeona upungufu. Asene nuwich kuo. Nimeona aibu. Asekulu ya piny. Nimeinamisha kichwa chini. Toka sike ng'wono. Lakini sijadumu kwenye neema. Penjo namba duong' Ruoth. Yaku Mungu Binya ndugo na ng'wono no kata mwana. unaweza nirudishia hiyo neema tena. Muna tiko de mono kaka na Ili nitumikie katika vile nilikuwa nimetumwa. duog nago matin Hebu Nyasaye. rudisha kidogo Mungu. Nikech bada no osekar. Sababu mkono ilikuwa imeshanyoka. Maji aparo liere bada. Mpaka ukakufa kanyoka. Kawuono bada olwarore piny. Leo hii imerudi chini. Ma jomoko ng'ina dok Na piny. wengine ambao wajui nimerudi chini. Kuong'a koa ira. Iwacho na Yasuba. Wanasema mimi ni Gin lweny makale ok ging'e. kitu ambao napitia wajui. Duong' dog ni Ruoth. Par maber ng'wono Fikiria vizuri neema mar Nyasaye ya Mungu kod gerone. na ukali wake. To ger gi jomopodho. Hakuwa mkali kwa wale ambao To ng'won kisike ng'wono. lakini wewe ni neema kuchukua kwa neema. Koro kiwuoyo kama jaduong' abeka wuoye. Basi tukiongea penye mzee alikuwa anaongea, To litnwa wa joma osehagore mondo tine Nyasaye. inakuwa chungu kwa shida ambayo tumesha Ka dwe moro dwa kalo mokiluongo Nyasaye. kama tapika bila kupita Mungu. Ojeje kia nang'o madhi timore toke. Hujui ni nini inafanyika baadaye. Kia nang'o madhi timore. Hujui ni nini ambayo Ikelo dhi ng'ado kony te manomiyi. unaona usaidizi wote ambao ulipewa. Ikelo dhi yawo chiel manogeng'o lweny. Hujui inaenda kufungua kule Ikelo dhi jwang'i higano. hujui kwamba itakubadia hiyo mwaka. Nyosemiyi ng'wono. Sababu alishakupatia neema. Mondo itim gima jowadu ok nyal Fanya timo. yala wenzako hawezi fanya. Kiwinjo ka nyawo moro biro. Sikia kama udhaifu mwingine inakuja. Tikoni Ruoth aken tok timo nyawo ni tang'o. Mfalme hujui baada ya hii ni nini. Dipenjo in ikuru koda nyaka chieng'. Utajiuliza utaendelea hadi mwisho. Ama utanifanyia neema tena. Eka wan gi joma pok ogik e ng'wono mar Nyasaye. Na tuko na wale ambao hawajafika kwenye neema ya Mungu. Ka giwuoyo tiyo ni Nyasaye. Wakiongea kutolea Mungu. To gisehango. Gin Nyasaye osebedonegi mang'won moloyo kaka Mungu ging'won. amekuwa mdhaifu kwao kuliko vile hao. Nyasaye oserienegi bade. Mungu ameshanyosha mkono. Pok gidwoko marom kaka Nyasaye osetimo. Wao hawajarudi kulingana vile Mungu amewafanyia. Ne apuonjo wach moro nyoro. Nimefundisha nyako jana. Ni ka chi odok e nyim Nyasaye sie. Kama watu wamerudi kwa macho yake Mungu kweli. Amen. Waring wadhi e wach moro e weche mag ndalo. Kimbie hivi.